He's gone. We're not joking, Anna. Anna, we're not joking. I swear, we swear to God. You see your jacket. You have to. It's okay. It's okay. Halaman ko, wala kayo, halaman na laki. Halaman. It's okay, Ana. Halaman laki, wala kayo. It's Ana. Stop na din na. No. Ana ilan na. It's okay. It's okay. It's okay. Good news. Good news. Print data. Okay. Kuman siguro, kuman na. Pwede naman. Kapalit ka frame pa. Hello, what's that? There's food. Who's the surprise? Whose birthday di ay? Wala. I'm gonna bring my dress to my friend's house, and I'm gonna have makeup. Makeup. How old are you now? 7. 7. Good morning, guys. Welcome to my channel. What happened to this? Alright. Online ako. And niabot ng mga food. Kay si Ella, birthday niya today. Rolling in 5, 4, 3, 2. Good morning mga kapamilya, good morning mga kapamahaw. Another day na saan og magpasalamat sa Ginoong nga kita tanan buhi, healthy og syempre happy. Good morning guys, good morning Maria. Good morning. Good morning. Good morning Maria Pilinero. Kabalang mo nga Miyerkules ka mga pamilya unang adlaw sa Pilan. Done with my radio show. So, preparasyon. 1,000 kami isa. Salad, fried chicken, mga watas. Balo ba ka kalimbabuya nga akong isa ka parisan nga sapatos na damage? Ayay ka. So utangan kong sapatos na yun? Kabalo ba ka nga gadagan? Kakarga ko sa motor, nahulog akong sapatos, ana. Ang nungan ako, traffic kayo. Kusirisan, nailabay lang mo sa. Wala lang yun, wala lang ilabay. Pag-abot ulit sunan, usap na nga. Isa lang nagabagim sa sapatos. Gamay kayo ba? Daku ang baboy mo ni. Ang style na mo nilito, nga ni effective kayo. Mangitag baboy. Oy, palitson. Tapos tagpila ang mga baboy karon nga mga dagko. Depende sa klase o dili kay mo kaila, man. Siya. Sa gula ni mo pamaba gamay. Yay. Tapos pilang pagpalitson karon. Pagpalitson, depende po do kaila. Dili kaila 1,000 ka pero kaila. 500. Nakas mga 850 ano. Dako siya bay. Muray so nahulog niya itong gasto ani nga lechon pila ni. 4-5-5. Di, for 5 daan. 4-5. So 5 ka pa. 5 plus palitson. Okay kayo, dako kayo. Dapaw. Lapa sa lechon 3. Wala, inasumpay yung lechon 3 ano eh. Bari ko kalito Inglesero. Nayap ni silingan na mo di gusto makailan nimo. Kay may daw ka ba effective din nimong sandi ba? Di kami mangita sa mga bulwanong pulo. Bisa di mura kag manyaki sug noong tuog gid sila sa imong mga. Isa na nga ang tinangawag tong taga-upol kay iyan na lang kung ipagbala kay iyan na lang paminawan. Pwede magbala ka rin, bala din sa radyo, sa cellphone na lang, paminawan ako. Adi ato nang balikon, Asa man to akong birthday girl? Pato ko sa atbang kay manghiram ko kanang pampatay sa langaw. Tapos akong baby girl nedto sa atbang sa iyang friend's house kay magpa-make up daw siya.
Nga mong birthday girl dia. Oh my God. Oh my God, you're so pretty. Yang mga friend, yang mga titas. Wow, my God. Why do you face like that? So, my God, you're so pretty. Wow, thank you for my makeup. Yeah, what's the name? Your titas? Oh my God, so pretty. Diyan lang ka, magstay lang ka diya, sa. Lisa, Okay, mag-prepare pa man si daddy dito, ha? wait, Sam. Mama T said I have to wear heels. Oh, yeah. I'll get your heels. Sige. Asa man na to? Nasa box sa door. Then, What Mama, color? What color? it's color brown. Okay, I'll bring it na lang. Alvaro sa kuan langaw. Di lang ka stay para bugnaw ka na, ha? Diba? I'll get my heels. Ay, lang, I'll get galing. Later pa kayo, wala pa man, ha? Tapos mauban man imong mga tita dito sa house, ha? They will come on at 12. Yeah. I love you, baby. Bye-bye. Bye-bye. I'll just get your heels, ha? Bro, nabuhat mo siya ni cake si Pandari. Chef! Chef! Chef Ed! Pera mo ko sa imong pampatay langaw. Ha? Pampatay langaw ni mo. Imo ginagamit diya karon? Surprise akong cake. Ayaw tanawa. Pati ako, surprise ako, ah. Surprise. So siya yan. So nagbuhat siya cake. Surprise. Well, sa Tirad Anlay lang, we're half happy, celebrating half. Because last night, sad to say, namatay ang akong bilas husband sa akong sister-in-law, sister ni sa akong wife. O kani pagig nga tito is very close to Ella and wala pa kabalo si Ella about it. So sila abilan niya nga nalan siya sa ospital, pero amin nakasulti sa iya nga wala na day siya last night pa. Hindi na mo gusto po ito ng momentum. So baka later, I don't know. Dapat di ay akong ibutang nga tapan ni katong BTS kay ano na siya buang aning BTS. Batang taga-Suba BTS. Sus nagnegosyo kog coke, horot ni ron, logi negosyo gyud ko ani ron. Horot ang coke na to ni bay, logi negosyo. Pero bago naman to siya nag 5 years old, no? Karong 7 na siya. Pero dito sa hotel ba, 5 years old man siya to. Sunod ana, uyab na yung yung kao. Hoy! Taga-Agilo. Bella, So pretty! you're too early. Ayaw, madam! Naibahog! Brother. Surprise na. Nasa'y bag, nasa'y balon, napasa'y payong, pay. Darang happy birthday. Ganun din mo na. Muna yung nakalami. Hey, I will get mad. I thought it was Justin. Asa ni, buta, padapin lang lechon.
Kuha na itong karton? Dilo. Lagi nilapas mo. Sus, ang determine mo sa cake, magkamahal na kung magkatiguang ang tigbuhat. Medyo mahal na gini na cake. Sana sa kaya si Sir Rom sa man. Ang maker. Yeah! yeah, come on. May nalang sa akong wife na luha. And thank you, Lord, because this daughter is really a blessing to us. Please continue, Lord, to bless her. Mahimong buutan, di mo suko sa ginikanan, and smart na girl, and more life pa, and tana ma-achieve niya yung dreams in life, Lord. Lord, thank you, Lord, for these people around. Kaya siya blessings po rin sa iya, Lord. Bantay sa iya. Despite of this pandemic, at least, Lord, nakaselebrate niya po sa iyang birthday. Thank you, Lord. Aning Westwood, sa among neighborhood, nabuutan ka ng mga silingan, Lord. At least, ma-achieve niya po naman iyang birthday. Karong adlaw. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Ella. Hey, happy birthday, Ella. Blow your candle. Alright, Tita is here and mga nanay. Tita, nanay is here. So what's the name of that? You heard the president. I'll expect to see you next week. Wear your best smile. Silence. It's okay. Tita Donnie is already In where? Where? What did you say? Tita Donnie is in. Tita Donnie is with Jesus na. He's with Jesus now. We're not joking. Not joking. You know what that means? You know what that means? He's gone. We're not joking, Anna. Anna, we're not joking. I swear, we swear to God. And when you see your jacket. You have to. It's okay. Oh, it's okay. Ulaman ko, wala kayo, ulaman, wala kayo. Wala man. It's okay na. Ulaman, wala kayo, wala kayo. Wala. Na stop na din na. No. Ano ilan na? It's okay. It's okay. I know it's hard when you don't get the time.
the things you gotta do.